جام جهانی سال 2026 باز تاریخ نوی فوتبال نوشته می شود. ما با امریکا آمدیم که از اینجا از جام جهان با شما حکایت کنیم. یعنی فیلمی آفریم که جام جهانی سال 2026 چگونه بود. بار اول در تاریخ در سه دولت امریکا، مکزیک و کانادا این بازی ها گذاشتند. Kubasi taking aim. All spilled by Lemons and buried. It's that man again, Mikel Merino. برای تلویزیونی ورزش سال 2026 سال خاطرمان است. ما 10 سالگی خود را تجلیل کردیم. تاجیکستان باشد 35 سال استقرار را جشن میگیرد و محض در همین سال تاریخی بزرگترین مسابقه جهانی جام جهان اوید به فوتبال برگزار گردید. So don't forget for your bus arrival, 1:30. Be there. جام جهان نه تنها قهرمان‌ها را معین می‌کند، بلکه خلق‌ها را به هم می‌آورد و تاریخ فوتبال را نیز می‌نویسد. در مرکز خبری جام جهان صدها روزنامه‌نگاران فعالیت می‌کنند. نه تنها آنهایی که دسته‌های منتخبشان در جام جهان شرکت می‌کنند، بلکه آنهایی که از نویگری‌های فوتبال به دلباختگانشان خبر می‌رسانند. رسیدیم آن جایی که جام جهان 2026 ادامه دارد و حالا اینجا ورزشگاه متلایف است که همه توجه به آنجا روانه کرده شده است. امروز بازی بین دسته‌های منتخب فرانسه و همچنین شویتسیا برگزار می‌گردد و البته از نتیجه‌های بازی‌های پلی آف معلوم می‌شود که دسته‌های سست و ضعیف اینجا نیستند. از هر دسته انتظار شده ممکن است که چگونه بازی می‌کند و آن دسته‌های پرقدرت را مغلوب می‌کند. از این دسته‌ای که بازی می‌کنند امروز ما چرا خواهیم فهمید. حالا متوجه باشید. وقتی به ورزشگاه وارد شدیم هنوز 3 ساعت تا آغاز بازی مانده بود. اما نشستگاه‌های ورزشگاه الکی پر از مخلصانی بودند که از گوشه‌های گوناگون جهان آمدند. در همین لحظه احساس کردم که جام جهان تنها یک مسابقه نیست، بلکه جشن واقعی فوتبال است. فرانسه با هیئتی وارد میدان می‌شود که اکثر بازیگرانش تجربه شرکت در مسابقه‌های بزرگی بین‌المللی را دارند. سرعت بلند، تکنیک انفرادی و گزارش‌های زود از دفاع به حمله از مهمترین سلاح‌های این دسته به حساب می‌روند. هنوز پیش از شتک اول نگاه‌های هزاران مخلص به یک نفر بیشتر روانه بودند. کاپیتان منتخب فرانسه کیلیان امباپه، ستاره‌ای که تو این بازی گل‌های خود در مرحله گروهی نقش کلیدی بازیده بود. از او باز هم گل انتظار بودند و خود امباپه نیز خوب می‌دانست که در مرحله حذفی هر لحظه می‌تواند تقدیر بازی را حل کند. احتمالاً شاید او تواند در جام جهان نشانزن بهترین گردد. در دقیقه 45 بازی کاپیتان منتخب فرانسه کیلیان امباپه مهارت بلند خود را نشان داد و سوال باز کرد. هزاران مخلصان فرانسه از جای برخاستند و ورزشگاه را ندای شادی فرا گرفت. در دقیقه 53 حملهگر جوانی فرانسه برادلی بارکولا از امکانیت مناسب استفاده برده توپ دوم را به دروازه شویتسیا فرستاد. حساب 2-0 شد. اکنون وضعیت برای منتخب شویتسیا باز هم دشوارتر گردید، اما فرانسه به این هم قانع نکرد. کاپیتان میخواست نشان دهد که چرا او یکی از بهترین فوتبالبازان جهان ثابت میشود.
дар дақиқаи 44 Килиан Мбаппе боз як ҳамлаи зеборо бо гол анҷом дод ва ҳисобро ба 3-0 расонд. бо ин гол бо дуюмин тӯбашро анҷом дода бори дигар нақши калидии худро дар пирӯзии мунтахабаш исбот кард. аввалин бозии мо дар ҷоми ҷаҳон бо пирӯзии боварибахши Фаронса анҷом ёфт. аммо қиссаи мо дар ин варзишгоҳ ҳанӯз ба поён нарасидааст. баъди бозӣ мо интизори Мбаппе будем ки аз варзишгоҳ берун мерасад ва мо ӯро мебинем ва тавассути мусофиркаш ба ҷои дигаре меравад. аммо ин умеди мо шикаста шуд. Килиан Мбаппе аз он дар ба берун наомад ва мо давоми 2 соат ӯро интизор будем. инак дӯстони гиромӣ, бозии байни дастаҳои мунтахабҳои Франсия ва ҳамчунин Шветсия бо натиҷаи ниҳоят калон ба поён расид ва тавре дидем Мбаппе ҳам инҷо корнома анҷом дод ва бо ҳисоби голҳояшро хеле зиёд кард ва шояд аз Месси ҳам пеш гирад. хуб инҷо ман мебинам Фирӯз Маъшуф, яке аз гӯем хабарнигорони хеле олӣ ва беҳтари Афғонистон ҳузур доранд. хуб салом. شما خوب هستین؟ خوب هستید. یک من در آغوش بگیرم شما بوی وطن میدهید. اصلا تاجیکستان هم وطن منه. افغانستان هم خوبی از وطنه. هم بوی وطن اصلی رو میدین، هم بوی مردم خوب تاجیکستان. ولی اینجا فیروز گفتنشون اون معنا رو دارد که خیلی زیاد اون کس در تاجیکستان بودند با دسته‌های منتخب افغانستان و بعدا اومدن به آمریکا و امروز اینجا استقبال میکنن. خب فرانسه بازی چمپیونی یعنی قهرمانی نشون داد امروز. من میان گفتم تنها تیمی که میتونه به نظر من اون شخصیت و کاراکتر قهرمانی رو نشان بده فعلا فرانسه. و شما دیدین خیلی راحت جام جهانی بازی آسانی نیست. ولی 3-0 درخشش امباپه نشان میده که اون کاراکتر و کاریزمای قهرمانی رو داره. من فکر میکنم 90% فرانسه قهرمانه. ҷоми ҷаҳонии соли 2026 барои футболи осиё таърихӣ буд. мо осиёиҳо бори аввал бо 9 мунтахаб дар марҳилаи ниҳоӣ ҳунарнамоӣ кардем. ҳар яке бо орзуи роҳ ёфтан ба марҳилаи ҳазфӣ рақобатро дар гурӯҳҳои худ оғоз намуд. мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ дар гурӯҳи А рақобат мекард. кореёиҳо мусобиқаро бо пирӯзии арзишманд бар Чехия оғоз намуда бо ҳисоби 2-1 ғолиб омаданд. аммо дар ду бозии баъдӣ дар муқобили Мексика ва Африқои Ҷанубӣ бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрданду аз гурӯҳ ба даври дигар набаромаданд. дар гурӯҳи бе мунтахаби Қатар ҳам ноком шуд. як мусовии чашмрас дар даври аввал бо Швейтсария 1-1 ва 2 бохт аз Канада 6-0 ва Босния Ҳерсеговина 3-1 онҳоро ба зинаи чоруми ҷадвали гурӯҳ ҷойгир кард. австралия аз аввалин дастаҳои осиёие буд ки тавонист аз гурӯҳи Д аз зинаи дуввум ба бозиҳои ҳазфӣ рохат гирад. ин даста бо ғалабаи шоёнаш бар Туркия 2-0 ва мусовияш бо Парагвай 0-0 ва бохташ аз пейсаф Амрико 2-0 ба ин мартаба расид. мунтахаби ҷопон дар гурӯҳи F рақобатҳоро оғоз кард. ҷопониҳо дар марҳилаи гурӯҳии футболи босифат нишон дода бар Тунис бо ҳисоби 4-0 пирӯз шуданд. бо Нидерланд натиҷаи мусовии 2-2-ро бар ҷой гузоштанд ва бо Шветсия ҳам 1-1 натиҷа нишон доданд. бо 5 имтиёз онҳо аз зинаи дуввум ба марҳилаи ҳазфӣ рохат гирифтанд. мунтахаби Эрон дар ин бозиҳо душвориҳои зиёдеро паси сар кард. дар гурӯҳи Ҷ онҳо бо 3 мусовии баҳсбарангез бозиҳоро ба анҷом расониданд. бо Зеландияи Нав натиҷаи 2-2, Белгия 0-0 ва Миср 1-1.
се имтиёзи бебохт ба эрониҳо имкона дод ки муборизаро барои ҷоми ҷаҳон идома диҳанд. منتخب عربستان سعودی هم در گروه اش هنرنمایی خوبی داشت. دو مساوی با اروگوئه 1-1 و کابوورده 0-0 به دل مخلصان سعودی ها شادی و امید بخشید. اما باختشان از پیش صف اسپانیا با حساب 4-0 همه امیدها را شکست. یکی از دستاوردهایی که توجه مخلصان آسیا را بیشتر به خود جلب کرد منتخب ازبکستان بود. گرچند منتخب ازبکستان در نخستین اشتراک خود یگان امتیاز به دست نآورد، گل‌های عباسبک فیض‌اللهیف به دروازه کلمبیا و الدور شومرودوف در مقابل کنگوی دموکراتیک همچون لحظه‌های فراموش نشونده در تاریخ اولین اشتراک این دسته در جام جهان ثبت شده است. یکم بار تیم ملی ازبکستان برآمد و 3 بازی را باز دادیم باختیم. فکر میکنیم تاجیکستان هم سال 2030 رود جام جهان چمپیونات دیگه. شما با پرچم تاجیکستان در آمریکا خیلی گشتید. نه فقط آمریکا، اروپا، هر جای آسیا با پرچم تاجیکستان میگشتم. بعد وقتی که من بچه خردک بودم من به تاجیکستان زندگانی کردم. فیض‌آباد، آبی‌غرم، غرم، جیرغتال هر جای بودگیم. من تاجیکی را اگجود نقض میدونم دوست من تاجیکستان زندگانی کردم. دوستای پدر من در فیض‌آباد هستند. من تاجیکی رو خیلی دوست می‌دارم. قرطبه دوست می‌دارم. دوشنبه دوست می‌دارم. هر چی تاجیکستان، کلوب، غرب هر جای من دوست می‌دارم. خب بیاید و تاجیکستان ما میمونداری بکنیم. میرم. برای چی من با پرچم تاجیکستان میگشتم؟ میدونی همون 5 دولت همون همسایه تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان، پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف خیلی دوست هستند. گرانیتسه کشودگان خیلی خوب. یک 50 سال اول از تاجیک ما عروس میگرفتیم، عروس میدادیم. میخوایم که همین باشد باز. بله باشد ما همیشه در یک جا هستیم. تاجیکی ازبک با پیش. ما آسیایی هستیم ولی بیرد که یک تیم همگی باقی مونده است. نمیدونیم ما از دور 16 نگاهی بیرون میآید یا که نه. این قدرت ما همین قدر است آسیایی ها. راستش بخواین آقای بوریف من فکر میکنم سهم آسیا خیلی باید یعنی امسال سهم خوبی داشتیم دیگه 9 تیم بود تقریبا. ما خیلی عملکرد ناامید کننده داشتیم بعد بهتر کار میکردیم. من فکر میکنم یک از طرفداران آفریقا گفت که فیفا باید سهمیه آفریقا رو بیشتر کنه چون آسیایی‌ها میان اینجا نمیبرن همه آوت میشن. ما خوبیم، سنگال آمد، غنا آمد مثلا، ولی ظرفیت و پتانسیل فوتبال آسیا به نظر بیشتره ولی متاسفانه ما در یک جغرافیای زندگی میکنیم که از لحاظ مالی فقط چند کشور پیشرفت کردن، قدرت دارن ولی جالب همونام رشد نکردن. مثلا ایران، عربستان، یک ژاپن مثلا آمد بالا و آفریقایی‌ها پول ندارن. اون قدرت بدنی و عجیبه. دوستان گرامی ما در یک موقع جایگیر شدیم که اینجا دسته‌های شرکت‌دار بازی امروزه برزیل و نروژ به اینجا میآیند. ما ماست با تیمور اینجا آنها را استقبال میگیریم و از همین جا اتوبوسی که آنها میآیند آنها را اینجا فرود خواهد آورد. برای همین هم ببینید اینجا الکی یک گروه کلان کاری تلویزیون‌های گوناگون هم جایگیر شده است و تلویزیون ورزش استثنا نیست. ما امیدواریم که امروز یک بازی زیبایی رو می‌بینیم و شاید من نمیدونم اما اینجا پیشگویی کردن هر نتیجه بسیار دشوار است و برزیل گل میآید یا که نروژ برای ما هیچ فرقی ندارد اما ما امروز با برزیل مخلصی میکنیم. پیش از همه مسافرکش منتخب برزیل به ورزشگاه آمد. احساس میشد که روحیه کارلو آنچلوتی و شاگردانش خیلی بلند است. بعضی از بازیگران با روزنامه‌نگاران کشورشان دستفشاری میکردند. ستاره این دسته نیمار از همه آخر از مسافرکش بیرون شد و به ورزشگاه وارد گردید. نروژی‌ها هم اومدند. کمی شاید صلابت فوتبال بازان برزیل به آنها تاثیر گذاشته بود که خواطر حرکت میکردند. ارلین هالند باشد زود داخل ورزشگاه در اومد. مخلصان هر دو دسته از بازیگرانش
умеди ғалаба мекарданд. Hi guys, how are you? Good, how are you? What? кадом натиҷаро аз бозии имрӯза интизоред? Today game match. Yes, Brazil with Norwich. бразилия 2-0 ғалаба мекунад. бразилия бо ҳисоби 2-0 ғалаба мекунад. Неймар дар ин вохӯрӣ гол мезанад. Мо таърихро дигар мекунем. Ба ду бохти пеш аз Норвегия ҷавоб мегардонем. Даста тайёрӣ пухта дидааст. кадом натиҷаро Норвегия интизор аст? мо бо суръати баланд бозӣ мекунем ва дар ин бозӣ ғалаба насиби мост. Эрлинг Ҳоланд 2 гол мезанад. Шояд Бразилия гол занад, аммо мо пирӯзӣ ба даст меорем. маҳз бозии ин дастаҳо яке аз натиҷаҳои ҳайратангезро дар ҷоми ҷаҳон гузошт. шояд зарбаи пеналтиро ба дарвоза назадани Бруно Гимарайнс дар дақиқаи 14 ба рафти бозӣ таъсир расонида бошад. вале мунтахиби Норвегия яке аз кашфиётҳои ҷоми ҷаҳон бо 2 голи Эрлинг Ҳоланд дар дақиқаҳои 79 ва 90 чемпионҳои панҷкаратаи ҷаҳон Бразилияро ба зонин нишонд. гарчанде Неймар дар дақиқаи 10 вақти иловагӣ аз пеналти як голро ба самар расонид, ин барои наҷоти Бразилия кӯмак накард. дар даври навбатӣ мунтахаби Марокаш дар Ҳюстон мизбони мусобиқа Канадаро бо ҳисоби 3-0 шикаст дода, бори дигар исбот кард, ки муваффақияти онҳо тасодуфӣ нест. дар Филаделфия мунтахаби Фаронса бо голи ягонаи Килиан Мбаппе, ки аз зарбаи пеналти дар дақиқаи 70 ба самар расид, муқовимати сахти Парагвайро паши сар карда ба даври 4-1 роҳ ёфт. дар Мехико мухлисони зиёде шоҳиди бозии пуршиддати Мексика ва Англия шуданд. англисо бо голҳои Ҷуд Беллингем ва Ҳарри Кейн пирӯзии 3-2-ро ба даст оварда умеди мизбононро барбод доданд. дар Ардингтон Испания танҳо дар дақиқаи аввали вақти иловагӣ ба қисми дуюм тавассути голи Микел Мерино тавонист муқовимати Португалияро шиканад ва ба 8-гонаи беҳтарин роҳ ёбад. орзуи умеди Криштиану Роналдо барои ба даст овардаи ҷоми ҷаҳон шикаста шуд. дар Сиэтл мунтахаби Белгия бо бозии ниҳоят олӣ ва пуриқтидору бонур мизбони охирини ҷоми ҷаҳон Иёлоти Муттаҳидаро бо ҳисоби 4-1 мағлуб кард ва яке аз пурмаҳсултарин пирӯзиҳои марҳиларо ба даст овард. мизбонон бо ҳамин ҳузури худро дар сарзаминҳояшон ба поён расониданд. дар Атланта бошад қариб боз як ҳангома ба қайд гирифта шуда буд. гумон буд, ки Месси пас аз Роналдо ҷоми ҷаҳонро тарк мекунад, аммо футболбозони Аргентина бо вуҷуди он ки то дақиқаи охир аз Миср 2-0 ақиб мемонданд, дар анҷоми бозӣ иродаи қаҳрамонӣ нишон дода бо голҳои Кристиан Ромеро, Лионел Месси ва Энсо Фернандес пирӯзии драмавии 3-2-ро барои аргентинаҳо таъмин карданд. охирин рохили даври 4-1-ро мунтахаби Швейтсария соҳибӣ кард. онҳо баъди мусовии бидуни гол бо Колумбия дар силсилаи зарбаҳои 11 метра дақиқтар амал карда рақибро 4-3 мағлуб карданд. ҳамин тавр иштирокчиёни даври 4-1 пуррамуайян шуданд: Марокаш, Фаронса, Норвегия, Англия, Испания, Белгия, Аргентина ва Швейтсария. дар даври 4-1 мунтахаби Фаронса Марокашро бо ҳисоби 2-0 мағлуб намуд. Испания дар бозии пуршиддат Белгияро 2-1 шикаст дод.
англия баъди вақти иловагӣ норвегияро бо ҳисоби 2-1 аз роҳ бардошт ва аргентина низ пас аз 120 дақиқаи рақобат швейтсарияро бо ҳисоби 3-1 мағлуб карда чаҳорумин иштирокчии даври нимфиналӣ гардид. пас аз чанд рӯзи танаффус роҳи мо ба шаҳри атланта идома ёфт. варзишгоҳи бошгоҳи мерседес бенз мизбони яке аз пуровозатарин рақобатҳои ҷоми ҷаҳонии соли 2026 гардид. англия ва аргентина ду мунтахабе ки таърихи рақобатҳои онҳо 10 солаҳо боз диққати мухлисони футболро ба худ ҷалб мекунад. барои рохат ба финал ба майдон мебаромаданд. англия бозиро беҳтар оғоз намуда дар дақиқаи 55 бо голи энтони гордон ҳисобро боз кард. ба назар мерасид ки англисҳо рохати финалро ба даст меоранд, аммо аргентина бори сеюм дар ҷоми ҷаҳон аз вазъияти душвор раҳоӣ ёфт. дар дақиқаи 85 энсо фернандес ҳисобро баробар кард. дар дақиқаи дуюми вақти илова шуда бошад лаутаро мартинес голи ғолибиятро ба самар расонид. дар ҳар ду ҳамла нақши лионел месси ҳалкунанда буд. бо ду партофти сарнавиштсоз ӯ асосгузори ҳар ду гол гардид ва аргентина бо пирӯзии драмавӣ рохати финалро соҳиб шуд. дар инфинои дигар испания яке аз фаворитҳои асосии мусобиқа мунтахаби фаронсаро бо ҳисоби 2-0 шикаст дода бори аввал баъди солҳои зиёд ба финали ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт. мо имрӯз ба бозии ниҳоӣ медароем ва дар ҳақиқат бисёр ҳам пеш аз он ки мо инҷо ворид шудем қариб 1 соат ҳам интизор шудем ки ба инҷо дароем, чунки бозии ниҳоӣ аст ва тамоми рӯзноманигороне ки дар дигар варзишгоҳҳо кор мекарданду ҳоло ҳама инҷо сарҷамъ шуданд, ниҳоят ба ин бозии финалӣ бисёр ҳам таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда мешавад ва аз ҳамин хотир имрӯз мухлисон ҳам зиёд мебоянд. дар роҳ мо мухлисони зиёди аргентинаро дидем ва имрӯз ин мухлисон омода ҳастанд ки бори дигар мессиро бо дастаи мунтахаби аргентина ба асои ҷоми ҷаҳон ки баъди соли 2022 ба даст оварда буданд як бори дигар фурсат ёбанд ки ин ҷомро ба даст буранд. ҳар ду мунтахаб бозиро бо эҳтиёт оғоз карданд. дар финал ҳар як иштибоҳ метавонад арзиши ҷоми ҷаҳонро дошта бошад. испания бештар тӯбро назорат мекард. аргентина бошад бо ҳамлаҳои зуд ҷавоб медод. бо вуҷуди чанд имконияти хуб дар вақти асосӣ ҳисоб кушода нашуд. тақдири ҷоми ҷаҳон танҳо дар вақти иловагӣ ҳал гардид. дар дақиқаи 106 ферран торрес аз имконияти муносиб истифода бурда ягона голи вохӯиро ба самар расонид. аргентина то лаҳзаҳои охир барои баробар кардани ҳисоб талош кард, аммо уштаки ниҳоӣ садо дод. ҷоми ҷаҳон ба анҷом расид, аммо хотираҳои он барои миллионҳо мухлис ва барои мо то солҳои зиёд боқӣ хоҳад монд. бо ҳамин мунтахаби испания баъди 16 сол дубора ба қуллаи футболи ҷаҳон баромад ва бори дуюм дар таърихи худ соҳиби ҷомии ҷаҳон гардид. финале ки ба ҷоми ҷаҳони соли 2026 ҳусни анҷом бахшид ва номи қаҳрамони нави ҷаҳонро дар саҳифаҳои таърихи футбол сабт кард. инак дӯстони гиромӣ, ҷоми ҷаҳонии соли 2026 ба поён расид. ин навбат маротибаи дуюм чемпиони ҷаҳон дастаи мунтахаби испания гардид ки аввалин маротиба соли 2010 ин комёбиро ба даст оварда буд ва имрӯз дар ҳақиқат дастаи мунтахаби испания дар бозӣ бо дастаи мунтахаби аргентина бозии ниҳоят ҷолиб нишон дод. тақрибан 22 зарбаи онҳо ба қад гирифта шуд. аргентина бошад дар ин рӯз натавонист ки бозии хубашро нишон диҳад. ҳатто лионел месси ҳам дар бозии имрӯза фаъол набуд. аз кадом хотир? аз он хотире ки намедонам барои чӣ бошад ӯ фақат дар марказ буд ва ба пеш намерафт. беҳтарин бозигари ҷоми ҷаҳонии соли 2026 ними миёнатгари мунтахаби испания Родри, беҳтарин нишонзан Килиан Мбаппе аз Фаронса бо 10 гол, дарвозабони беҳтарин Унаи Симон аз Испания, бозингари ҷавони беҳтарин Пау Кибарски аз Испания эълон гардиданд. дар ин мусобиқа Килиан Мбаппе бори дигар нишон дод ки яке аз беҳтарин футболбозони насли имрӯз аст. Эрлинг Ҳоланд
бо бозии дурахшонаш Норвегияро то даври чаҳорякниҳоӣ расонд. Лионел Месси бошад дар синни 39 солагӣ боз ҳам нишон дод, ки ӯ яке аз бузургтарин футболбозони таърих шумурда мешавад. ҷоми ҷаҳонии соли 2026 боз як ҳақиқатро исбот кард. имрӯз футбол дигар танҳо бозии 11 нафар нест. ин забони муштараки миллионҳо инсонҳо дар тамоми ҷаҳон аст. ҷоми ҷаҳон барои мо танҳо як сафар набуд. мо ҳазорҳо километр роҳ тай кардем, ки дар чандин шаҳрҳои амрико фаъолият кунем. Испания арзанда буд аз ҳар ҷиҳат. Сар карда аз аввали мусобиқа то имрӯз онҳо ҳамагӣ як гол сар доданд.